tears and distraught has vanished, and I am distressed for what has happened to us. As we need food, clothes, and water, and the list goes on. As a social worker, it is my responsibility to care for all. I assure you it will make a massive difference. My talent for tonight gave me the opportunity to show and act something related to my future career. Like the 4 golden pillars, respect, humility, gratitude, and pride illustrates a true story of a Tongan woman where offer is the key of them all. Ilonga hata e fie mo ui ilonga ai e si he oku ne kumi ai si nai he Take this one. I go. Ilonga hata e fie mo ui ilonga aia kene loto ke tui he tali e sisu hata pehe he oku ne kumi ai si pinai he oku ne kumi ai si pinai Keke, ko e whare ari he whiawhini, o e ki palpare ma whate ni kāre pehe mai ka, o ke loko maurere. Kau whawhawha pito e hiwa, pia mo e tare niti ko ia, o e whine mui ko ni. Tāke o paspasi mai, ka maa ai whare ali, ka e pepoke kau tokoni ko ia o e whiawhini, pia mo hiwa whawha ko ia nā ne whahoko. Tauhoko ke whiau I hoko whika tolu. Miss Tuitui Fashion, Cecilia Williamu. Ma whamalo e bihoki ke kau sponsor ko ia e poni, tau tatari ko ke te runga whima e whangi props mo umepe, Elite Sponsorship. Kamano whai ki o runga Fiji Airways, TCC Tonga Power Limited mo e mate matonga.
I he platinum sponsorship, I he pangani maafe via Nishi Trading go MBF Bank, Tonga Broadcasting Commission, ka pe foki ki e Palu Aviation Services. Ko gold sponsorship, panga e tolo afe. Tonga Water, Port Authority, Chinese Embassy, mo spare parts zone. I he silver sponsorship, pangataha fe via e Sunshine Rentals go National Reserve Bank, Scenic, ka pe foki Little India, Pamwe Tonga Airports Limited. Ko tui ko maumari mai e whiawhini, ko e whika tolu e ni I he whiawhitale ni ti, ko e Mr. Tui Fashion, Cecilia Williamu. Ka taki o paspasi mai ia ki e whunga Stacey e whiawhini. Tolo mo ho wai ki o kumea ka ata ke fo matala ki o ku wala tarenitini ko e modeling ko e evening gown ko e fa o mo tui me sila pelua ake tu penu o kenisa ne fa folau me he kiwi. Ko te unga honua, ko e pure taha whakatonga. Ko e tareniti, ko e modoro. Nane ua ki whare ana doa e evening gown. Ko e hoko e ni ki e pure taha whakatonga. O whakahingoa ia ki e customer ai Tui Fashion ko e toa whei matahiwa telefoni. Ne si wholauhola I tonga e kini he whakautua ko e mowhitengi. Motolo ko e pere moi ko ni ko motolo e pure taha ulanu bori malo hi me kulukula ta ge mo ko matala I Spani Ko e te unga hono tolu ko e streetwear. Ko kuwalai ni ke ku eva ko ia I he mai ko puna. Ne ngau hea kia ai tupenu mau inga he ku designer me he tu I loka mana. Ko e streetwear I miss Tui Fashion. ai no be ko konga e tolu e vala ko ni to te taha ko ni ko e te unga tai mini ko e kofu eva kofu sirika lan mine hina u ni malolo e te whaake taha kai ni mamutu e te whaake taha kawei pe pare ari ngai te unga wha Ko e designer doa. Ko e ku sponsor Tui Fashion, a designer for everyone, for every occasion.
Toi ki ta I me pe fansia kai toi modolo fausia I be ai Miss Tui Fashion. Mohono foi kofu koia I he fiafini. Ko Cecilia Viliamu. Kataki to e paspasi mai e Miss Tui Fashion Cecilia Viliamu. Ko e whikatolu e whahatale niti ko ia o e whia finita o hoko atai pe ki he whafonga hono wha Miss Ha'ano whafonga I maieni e manma ake mo kataki o paspasi mai. Lotonga e tau tatari ko ia teu ki he whafonga hono wha ko ia o e whia fini. Ko tui o ko maho inga maali e pe, e manatui e ho eki pe amai kakai ko e whanua ngahi mea o whai hono whamau, I koe kau whamau. What would be taken into consideration is their costume, the appropriateness, originality pertaining to the talent and costume together, natural ability as presented in her performance, the quality of presentation, level of preparedness and professionalism, and also entertainment factor appealing to the audience. I believe we are ready for contestant number 4, Miss Ha'ano Manu Ma'ake. Miss Ha'ano's talent tonight will showcase the importance to pursue your dreams and chase your talent. Once again, ladies and gentlemen, Miss Ha'ano Manu Ma'ake. Each and every one of us has been blessed of unique talents to share. We may come through difficulties at times, but with hard work and sacrifices, we can win it all. Tonight, I will be performing my talent and passion for performing in screen arts. Chase your dreams, live life, and be happy. So sit back, relax, and enjoy. We are searchlights we can see in the dark. Kono taleniti o ona ko e taolunga. Ai ko e performing art ko e taolunga ka ko nu kai mono hoa ona taolunga hoa. Bihange pe kuna painga taolunga paka Europe, Spain. Bilo ko tango. Maybe mix ka to pe mo kai bia ko ya. Alo mui ki he tua Stacy e Miss Ha'ano o koutuipe mana to e whetonga no te unga. Ro koi te unga lan mori na e tui, kofu lan mori. Ok, tau olunga be o tangata. Asi mai kau me foi toko wha ke he ia, nau te unga lan uri pe. Tupenu uri bo e palan uri. Nau ki whaari nau tolu ia. Ko nau kei whaasio ni peko whea e
fefine. Koe no ko te asi mai. Mana foi te unga po o ia ona. Ms. Ha'ano there. Ladies and gentlemen, once again, round of applause for Manu Ma'ake and also the help she received this evening. Ms. Ha'ano's talent tonight showcased the importance to pursue your dreams and chase your talent. Tau hoko atu I e whiawhini ki he tare niti ko ia hono nima. Ai au amnaki ke hoko mai ko e Miss Whangai Lupe Tonga Australia. Ko Luciane akau olaia I he whiawhini. Our next contestant this evening, ladies and gentlemen, with the talent quest is Miss Whangai Lupe Tonga Australia. Please welcome Luciane akau ola. Tulou, tulou, kau hawa tuhe. Tulou, tulou, kau whakatapu atu ki ho eiki o ko mea. Tapu mo ngahi haa o ko haha ona. Kaya tā mo oku, ke o tongia tupe, na anga ahoa he mā I moa ai hauotonga. Ke puke puke a fufula ai talau e whanua. Sina e ki mua, sina e ki mui, ka tuku ke o tala, si oko tupuanga. I ka wholi koe helo o ko kei tūloa, o ko ne whalute a tahi mo uta. Koe whakahipo anga o Polinsia, ne hake ai a whiwhine me pulotu aka aka. Koe tala ia o a kātupua o he lala, koe ne tui tuu ki katoanga I loto mua. Pe kua hoko ia ko hoto aikona he ngahi kuonga. Wisa, ne ono ai kutupu hake he konua muri. Ka ukui kai ngalo ai tau mata I koloa me tonga iki. Tala tuku whakaholo si e ko whakakui. Me he aho o e korohili. Te puke ni mā ke a uki I taniti. Hala he koula, hala he siliva, pe koha silini. Koe tale ni te tuwha me langi I hoko ki I whamili. Koe malawa ke mau piki a wheke ke nima mea a koe tui. O ko hoko ia koe kapasa wholau ki he mo umi. He nā e hake he waika sila, ai whiwhine mo ane ofa toni mui. Mo he lala, koe kao me pulotu, ke tui ma aho eiki. Lawe ai koe, lawe ai au, he ngahi ahoni. Koe tala tuku whakaholo me hota ane ahi. Mea mai pe, ka whakamerite, ke lawe lawe atu ki hoku wala e. Ofa ki tonga, ofa ne nā mua I e whae. Ke uli mo ta foe he aho koe. Koe tala hota tonga, koe te unga ki e tue. Ke mahino, nā tau lunga he kaliloa I loto whale. Tua o whātu, me he paki mai toi, paika sila, me senita o ilo me ake
kau hao atu he. Tulou, kau to. Ko e whawhonga whika ni ma. Ko ena koe tau whika ni mai a o e whia whini. Ko e mes whangai lupe tonga Australia, ko Luciane a kau olaia. Pea moe le whaaliari. E te tau hoko rewa ki e mes Havelu Rugby. Ko tenisia whau ese po oi. Ta moe whaawe whalanglangi. Ta poe ki haa koe utotonu ke u whatapua. Kaya ta whainga maari e ke tāla sioto ki tareniti. Tensia mandala aho whau ese po oi. Kok tareniti. Whakatai pepe ia ki tonga masani. Moe wha i ka wei koula. Peko tau mai ai Sound of Music. Ke tawa aki ko whewhine se wāniti au. O to oa hauloto he manuman merie a hono leo. Tok mai moa. Kau ki e di atu hakonga sii. Ka mo mea mai pe kou whiunga ka ki e di pe kai. Tau ki e te rewa he poni, Miss Havelu Rugby. Tensia mantala aho whau ese pohoi. Whareari tofu pēni o e Sound of Music o e Maria. Tai mini koe na e whekau iai ki alua tauhi ki he whanau e toko fitu a e kapteni e kau tau koe sa mane ko Captain Von Trapp.
Ono ngahi teunga koe na e whare ari aki he whaiva, ko ia tofu pēne o ku whare ari aki he Miss Havelo Rugby e Tensia. Rugby Tensia Fawese po oi Pamone taleniti ko ia o efia fini famalo atu iho o kaumai ka maa talenit fa ofa ko ia o ku faha i efia fini ko e Miss Havelo Rugby Tensia Fawese po oi. Famalo atu moge tatarbe. Ma bebe tau whanonga tiko he taimini tatare le timotolo mo me mahere jo bebe waka televisione I he live stream Tonga Broadcasting Commission I he YouTube Paula moi la tu I he Facebooka Walfitu po ni mai pe ma pe mo le jo tonga tatare le timotolo kei hoka te mari abito Osgan foi Sound of Music tau hanga ni he tam kau tau whakamalo be foki Kia nau tolu nau tokoni whapaanga mai hange ko 80 sponsors Fiji Airways, TCC, Tonga Power Limited, Mate Matonga. Pie whamalo foki ki he Platinum Sponsorship, I he paanga e nima whea ko Nishi Trading, MBF Bank, ko e Tonga Broadcasting Commission ka o maa foki ai Palu Aviation Services Limited. Ko Gold Sponsorship, tolo a whea, Tonga Water, Port Authority, Chinese Embassy, Bemoe Spare Parts Zone. I he silver sponsorship, panga ta whea ki whamalo heni ki Sunshine Rentals, ko e National Reserve Bank of Tonga, kau keni Bemoe Scenic Hotel, Little India kau maa foki ai Tonga Airports Limited. Oku whia whamalo I ai pe foki heni ai Esso Motors, ko e Tonga Post and Fast Print, EM Jones, ko e Tonga Fit, Siangana Travel, Nukualofa Outrigger, kai pe foki ki Ariloa Store, Moi New IT. Whamalo beke long mai le Lodge, Black Pearl, Likualofa Resort, Rice and Sun Travel and Tours, Friendly Onion Hotel, Tali Emain. Whamalo ai pe foki ki he Ohole Resort, ko e Vakaloa Resort, Olini Lodge, 5-star Finance, ko e Koslo, kai maa foki ai Leihuni Waffle. Ko e ngai kau tahai na wanga ofa ka nau whai e whapaanga ko ia o Malama ke whahoko le lei ai katoanga hei lala ko ia o e wafe tahavalu. Fie whamalo ia i pe foki ke mea heni e whaafi whalanglangi ko ia e whiawhini ka maha foki ai ho eki minista ko ia o e Kalauni
neongo kua mauloloa ko ia e po, kai pe foki ki he kauwha mau, kauwha whine ko ia e tō tahanima, kai pe he foki ki he Raining Miss Heilala o Philia Kawa, pea mai whamalo foki ki he Miss Haapai tau kauwha taha heni i e whiawhini. Whamalo ko hia ko mou kei mea mai, o tau kauwha taha lo tonga ko ia e Whaus Osi, ai ngahi whiauhi ko ia o i taleniti e whanau e tō tahanima, vei pā ko ia ki he Kalauni o i Heilala o i Wawhi taha walu. Tau talkari ai ke mao maali e mai, ai ngahi whotutu ko ia ki he taleniti hoko, ko tuipe ko mao maali e. Ke tau kātaki o paspasi i mai, ko e Miss SNS USA Store ko Alini Wakalahi.
Ladies. Testing, testing. Testing. Whare ani ia o e whiawhini e ngahi tare ni ti o e whiawhini. Ia koe nā ku tau unu pe tau. Takai whakasifo keni tau whanonga ko ia. SNS US SOA ko Airini Wakalahi. Tā piano pia toi hiwa ki ai mo kau star. Kau hiwa in le stav i he whiawhini. Tau hokoko at whoke tau ngahi tale niti ko ia o e whiawhini. O ku kei toi pe whoki manatui ko tau kau whiawhini tō tahanima whakatoa. Tau take at whokieni ki he whika walu. Aia koe Miss Lady Maria Tonga Australia ini naki ki tau hoko at ia i he whiawhini pe amohono tale niti. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Let's welcome Miss Lady Maria Tonga Australia, Mele Lotomua se taita tukia, with her talent this evening, which is a hula. Miss Lady Maria Tonga Australia, Mele Lotomua se taita tukia. Pamalo atu malo mo e holo be mo mea kai hoko at beta wai wai ni ta meni ki he me ya wegene osi. Ta hoko atu Mr. Brooks New Zealand Lilieta Imakueta Pisihoi. Ngai tare ni tiko ni ka papa ko tu be to la mo dolo mo fato mala. Ma gutano tare ni di. Ka uta sio ane nai e. Te ko tare ni di o ko fa ko ke osgo e boni. Fe foi tare ni go ya. Ka ke fa malo be fo kana dolo ko na wangre io to ni ma ki ho at ko ye da o programa. Pamalo kana dolo na sponsor ma mai ngai to koni ko ia. Ka gori kumau ki fa don si be formalo be Fiji Airways TCC Tonga Power mo mate matonga. Pamalo ata ipe foki ia platinum sponsorship ia panga ni ma Frequenishi Trading, MBF Bank, Tonga Broadcasting Commission. Kama Foke Palu Aviation Services Limited. Ko tui pe ko mā maali e mai e whini mui ko ia e hoko mai i e whiawhini.
Aia koe Mr. Proxys New Zealand kātake o paspasi mai Lilieta I Makueta Fisi Hoi Pea Mohono Tareniti. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. I will explore and cherish my heritage. I will hold sacred, treasure, protect, and daily reveal the beauty of Tonga. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find that way of places, but in their narrow minds, there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a moment. Trust the one who's been where you are, wishing otherwise was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're all alone, and you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be invisible. Grandma, what made you come to New Zealand, and what do you miss about Tonga? Lili. Nei makatu hai ku hiki ke whanua muri, ko malolo a husi whaniti, pia whima o whanau ke mauno whakata. Kahi taim tatau ke o ko mate ofa ki o whanua tupuanga. Ko I kai te tu lawa ki whai e ngau e whamea ai wharehawa. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna stand firm and come down. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. The hidden true beauty of Tonga is within us all. It is our people that makes Tonga Masani. Kata